masain minron zo tho nangin kan kamin network ka klem kan kan intro ve ba Usman ti kha kan ni ta US Mizo Academic Network ti kha kan ni a chon October sang ni som hi pali khanin hei formal kan ti dong informal deuh chuan kan dina subject rang line rang amani phak to ka zir lai te trainees ti te researcher ti te sumdong mi ti te le thiam na rang angkha ani mai chung hoina tuna ri chuan US om kha kan ti ri ta achan chu mun danga po khanin khang pol te chu tho wang khanin ti chu kan ti ri ni chumo khang khanin mizo te zirna le enge katianga thiam da lama ma kan zon zel the na khanin network ki sia mela chuan na khat to khianin speakers te hirwa ila platform hi sia mela abikin hey tuna ri chuan kan la som tamlo ma se retired ho chi te khanin hey chance an ron nei thena kan platform hi kan du ni chu an experience lu tak te khan ron enge an ron share le thena tura la ti kha kan du chu wang chu ni ta an in ubbo mail ona na kan ti te ubbo khani ta chu alo ni do per me ni chu kan moto chu ti chuan in zanina chair hi Jonathan Lalsiam thara kan nia chuanin kan speaker hi kan introduce anga Dr. Krista official hin ar khiang te aintia Dr. Krista rolo puya ania personal he chu lu tuk katum lo ma se mual bu apiang le seilian Longtlai district ania personala angai poi mo bera karen chu Priscilla ipati hini karinga adang tanu le pa choi mo na hun chu lo ni thoma se Priscilla zo than ku ngi khiang te pa ania chu a proudest personal info ni mai karinga apa khichu educational hian lu do mo pila sang hi pakwa khan BSc mathematics honors a graduate ta chu MZT wa khan to parani nge ya sang hi som pani MSc physics IIT Bombay a zawle a ti chuan PhD ka sang hi som pariata IIT Bombay a tho khan a zawa ti chuan in postdoc fellow hi IIT akhanin sang hi som pariat rang sang hi som pakwa kha atile a ti chuanin US a po khana ron kal zoi tan University of Arkansas akhanin sang hi som pakwa rang sang hi som ni kha postdoc fellow kha ani le ani ti chuanin work experience akhanin faculty assistant professor khanin Banaras Hindu University akhanin sang hi som ni atang sang hi som ni patni kha athoka ti chuan tuna a omna IIT Gandhinagar hianin physics department akhanin September sang ni som ni pani tang khanin athok tran le ni chu ama hi Mizo academic sa chuanin enge introduce ngai lo per polani karinga enge meeting kan threnem ma social angzong te hianin an influential ma ta chuanin research lampanga chuanin group 4 photonics ti lampang hi a area ani a group 4 kan ti chuanin element a group 4 column ti naka ani mai nyang chu khami silicon ti vel mo germanium aniam ka lu detail long ka chu mara chu academics platform aniang kanin tlema karon englo ka duwa ti chuanin a interest dang chu molecular beam epitaxy of semiconductor heterostructure ti vel ani ta chu light manga crystal control vela a property rang zir te kha ania ti chuanin Google Scholar a hianin article tam takania peer review tam takania ti chuan citation pages ani chuang anei ni a chuanom mani research ang zong pon tin assistant professor ang zong po khan student a guide nual to ta a mentor mek te po anom ta ti chuanin research lo pia lama chuanin ama soidanin le khabua hi chuanin philosophy of science hi atuya physics pia lama ni chu natural philosophy te hi atui thar MMT kha asoya ti chuanin le khabu tun lai chuan larpo tak chu niang science le Christian na in doem ti ziak tu kha anita apoi mo khop me topic hi achan chu clear na tlang dang atanga clear anga he atheism problem ang chi te evidence based lu tu ka kalkan tum na ang chi te khanin alo ni tani ti chuanin ama hi kan soi mai palang ti kalawa Gunners friends ania Gunners ania Arsenal fans ru kol tui hang ania tun kum hi champion turin du sakna kan hla na nge
Ole doctor tikani hun chu tran mo po mai ta che kan lo me Kaito introduction Dr. Janan Triat Pajanan an peya alo hle mai hey i heading ang science establishment inhan nei shrim mi aro pui katia philosophy of science chiar tan chuan in science establishment poimo zia hi asoi lo thei lo big thing British science establishment oma wa ha ma an son dan te ka angai nom lu tu ka ni chu mizo ten man ni lu ka chan chin tra kan donga ti hian chumi zara chuanin khovel khothlang ho thiam na le fin na te kan han zirve ma son tur bultan tak tak hi kan nya chu tiang kara apu pui hmuna ina nge Paul fel takin nei hi alo katia tin keite lul minan som ve topic har lu tuk ti meang poimo boxi keite lul minan som ve hi alom katia i na ke lom ni de thu po lom thu ka sai tak se tani hey i mizo scholar forum ho ne na kan ti thum khan in ppt ka siama ma se youtube vel mi kan entrin hian mi te tu soi hrim hi ppt vel da lo a soi hi alo tam zo ka tin ngai khak po alo nuama tin zan ina hun man ka tum dan hrim hi ke ma ina soi vek lovin ke ma chon tlem te lo soi la apak song chu enge i ti ho na mo dialogue discourse ang tak tak ka nei tai la ti ha ka du zo ka kan tu pui ka science le christian ha chung chang soi ho na ti ania amma sapra chuanin ai ka le khapu a khanin ka ngei tua chan ka puai chan te ka soi ni ka sia kan chung te chu ka soi man lo wa i Mizoram kan ko sak chuan christian ni mai la protestant kan ni photani chu atam zo chu tin protestant ni lo po catholic kan ni mo orthodox kan ni mo atam zok influence nuai kan oma kami ekte kan tiang intellectual climate kan ti ecosystem prim ka protestant idea in min upet na sa ani so ta chon ke ni te pon kan lo riat ve ta chuan christian na le science te chu kal dun ngai lo in rem lo emo christian na le fin na rim te chu thil rang te ulek mo thil in mulo de ulek anga kan lo ngai thin ta entinan ke ni te po lekha kan zira IIT te kan oma PhD physics sa kan nei te kan i atheist don tem ti te kha a fiam tu tho na min ti thin ania kang te kha thil mak ani lem lova a chan chu kan til riat tan kha khatiang zong khan ani tlatani ama ero chu hei ke ni pon philosophy of science te chin history of science rim te tin history rim te kan han chiara kum som ton kan han boy puya kum thum chuang le khabu kan zia ka chu ta chiang te em chu science le christian na christian te hianin pin na kan ti hrim mi an lo nol top lova an ma ni a betani ti hi a chiang te em ani chu i hei ka soi thina protestant te kan van duai na pakhat chu a kan van nei na ani poka lutheraten kami reformation nan han tran ka thil tak tak kha in reform na tur kha an so chung zinga chuanin pakhat ngai nom do me chu back to the bible ti khania mizo tong chon bible chau ti khani ta ni chon back to the bible ani chuanin a bible hun chung emo apostle te ko ran hun chung pakha protestant te chon kan retalo ta christian na institution rim hemi christian na rim mi engtin nge lo evolve tu ten nge lo boy pui ti kha kan fer thu thei talo ta ni amaro chu til ngai nom do me chu christian na chu mi fing masa mi fing kan ti chan western tradition khotlang lampang fin na kan ina atuam kan ne tun lai ko ver rim chu
อันนี้นะตาจน Indian Constitution แต่พอ Western thought ฟกันนี่ตาแค่มีจะมีบุลโลตันตูกรีกและโรมมีฟิงเฮาฟินนักกงริมริมาเลกาซีในโรควิลุตุกินะบุลันตันนันตานี่คริสเตียนนะจูจะมีอวังจวนนี้เอ็งตินเงกันเตียงฟินนักริมริมาค่ะเฮตากรีกและโรมเฮาอินะอันโลกัลปุยค่ะอีก็เกาะรันค่านี่เกาะรันอินสติทิวชันค่านักกัลปุยเวตาจะมีวังจวนนี้เอ็งตินเงกันเตียง จะมีจุดว่าเชื่อตลอดจวนไบเบิลเคร่งเจ้า New Testament ทุกปวนเคร่งเจ้าเอโมอพอสตลตะเก่ารันหุ่นเคร่งเจ้ากันเรียตะฟังกันจุงจงจุกันเรียตลอดตานี่จูอันที่นั่นที่ interesting เด็กจูสุดท้ายอินเล็ตตะค่ะอันตัมโลคริสเตียนสุดท้ายจังอินเล็ตตะค่ะอันตัมโลนี่จูมาเสกกรีกเลรอมเขาก็จูมักตัมคันดิตาจุงเขาจนคริสเตียนอินสติทิวชันค่ะบุนันโลตรันปุยา e tin nge kan tiang ati trau tu te le enga mo te kha chu I zu da ho an ni mai thei ama ro chu han chom lian a tui han pe a na tlakol te han la kho ma kha tinga han song bol tu kha chu nge christian kum tik tak kha ti han trau han en kol tu kha chu krik le rom ho kha ni ta chu mi wang chuan hin nge christian te hi anh tin nghe cái tiếng thiam này mà fin này mà science mà rim rim hi văn nol em mà văn đủ lâu em mà anh á văn ngày nó khác anh nghe à rim trang lâu rim rim mà nị chú hay tin cho tiếng lâu bộ chân hay India mà lệ khác cái gì đàn thế bộ Western system với cái này ta Western education system cái gì mấy ta heng thế bộ hi cậu phải là tỷ chúa nị mò nghe hết ta buổi tiệm hậu lệ cái gì nào mà chọn anh tia kan tiang khang ho kha kum zabi som pakhat na som pan ina chawa university le college changa khanin anlo let tamai ani chu chon anjir dan shrim shrim po ko ran kalphum kha ania tin hey ko rana in affiliate ko ran ina a enkol lal tele ko ran ina adin kan ni fekani Oxford te, Cambridge te, University of Paris te, University of Pisa te, University of he Italia nge University Pasa kan riat zong zong te Germany mi pon se khang ho kha ko ran ho ina atin US te po ani te ufekani ai anu lampak te mi te po kan kan soi tum ta ka chu hemi tu nak modernity kan ti hrim hrim te po hatia alo evolve the na na bul lo tran tu le lo boy pui tu kha chu ko ran le christian te khan hrim hrim ta amaro chu kumza pi so panga na som puruk na le he ta nge tutlung thara thupuan inkar vel kha chu keini chan protestant te kha chan kan va hrelutuk ta lo ta chu mi wang chuanin kan hriat le chu modernity lo chuan nu ni ta ase modernity nu ta chana nok noi to ta chuanin engwangin nge science le christian na chu indo le inrem lo nge kan pathian rin na hrim hrim apo tel langai lo anga kan ngai chan ti kha han soi le tai la hemi thil pakhat hriat ngai po ka chu tuna te po hian modernity tar mi tuna kan om lai hun ngai tan ang ringot hian man line om dan hi kan va thlir thei lo ni chu chu historical imagination an ti ta history man an lo om dan historical imagination kan ti chon entirnan africa ho om dan te engting e kan tiang tuna po ni ta se entirnan ko ran tran in real bol ta te nam tran in real bol ta te kan var riat thiam pu yang khan history a mana thil thlen dan po kan var riat thiam pui ka ngai ni chu imagination historical imagination ka kan nei ngai ta tun lai kho ve la materialistic to kan ti khan te thei le khoi thei mang chaw thil va zir thak ringot te logic le mathematics le science mang ringot ta thil zu extrapolate zu zu zel din le zu tin zon ringot te kha I arem lo ta chon chung zinga poi mo do pakhat chu
สาควรนั่นแหละให้มีsecular concept ไปที่มาจวนอมไงเรานี่มานี่แล้วก็อมมันนี่โอ้อี religion กันติเตปอฮีอันนี้นั่นตาจวนกุมจะพิสมปะกวนาเราชั่วกันนี่อีสังขจริยสมทุมโชเวลาเราชั่วกันนี่ตาติน science กันติริมปอฮีกันสวยทวกกันอ่ะตีค่ะปอยหมอโซค่ะ science กันติริมปอฮีดาร์วินนะเต้น อันเละครับผู้ origin of species ที่อันติชัวนัวเราชัวก็ให้มี science กันติปอ profession ป้างไงงั้น scientist กันติเตปอจะมีนัวเราชัวเจ้าจูอีอันนี้ตาอามาจวน scientist ที่ปอนมจวงเราอี classical naturalist เตอันเตียปุยเทียมเอาเตก็อันนี้ไม่นี่โม natural philosopher เตอันเตียจวนกุมจะปีสมปริยัตินะสมปะก็โชว์อานิน natural experimental กันเตียงจีค่ะอีอาเลาหลังจวกนะสบกตากันสอยตุมตะกะจุให้มี secular ติเล religion secret secular concept ติชิมชิมปกค่ะอามาจนอมไงเราชิมชิมนี่กันสอยตุมตะกะจุอามาอ่ะscience เล Christian นะดูตานดานะกันอินดูตีร์เวริงอตะคะarem chan lo na chan lian taka chu amai na an la rang lo ani na taka chuan in thil wi sak thlang to chu le ka buziak tu tam tak ten historian of science tam tak ten ha le historian pa ngai ten ha hemi ai in to ti te chu an debunk fact to ta he an pai thla fact to ta academician pa ngai te chuan in an lo pom to lo ni amar chu popular mass singa popular culture hian ala lian ema heng te pui an zia na thil ngei nom tok pakhat chu Copernicus ate Kepler ate Newton ate lo tho le ta se religion ti concept pa om ringot poi mak an tiang science le religion anan chen rang hi han mu ve se han kan ti dan pu mi lo en se akhaya an tiang an ti ni chu ti khop chon hin he amma science kalpui da na kha I interesting ani chu chuanin tu te nge abupui tu te nge bultan tu ti hi atopera soi ka duwa hei US lampang science lampang ten han ti kher te hi alom om ka tia North America tang lo chu ka ni amo phurtun ni chu kan u naw mi zo te po ho fiam tu ti do lekin North America tang lo chu ka ni kung zabi som pakwana chonu lama origin of species ti alo chu khan England na piang chemistry lama thiam turu lut tuk William Draper hi omani chu hei polymath an tiang to subject rang thiam hi ni ta chuan chu pa chuan in Europe khomol pui chho fe la intellectual ecosystem thiam na le fina a in lum let dan ko shranina an ti kual dan thiam na finna an in cher chuan chho dan reformation ina angong dan khatiang zong zong kha azira origin of species chung chang an seminar te meng an in khom pui khan ava present ani ta chuan in hei Wilberforce Huxley debate ti te a chua ka ti khanin I ani da taka chuan in historian of science trend khat te hi chuan hemi evolution kan ti te hi chu le min ko ran hian Christian te hian an do fe do ti hi an consensus ani ma se tam tak chuan an tipik chong lo ta anin ep na sa em ani chuanin chu ta tang chuan kum som ni an rala conflict thesis kan ti tuna a in do a in ngai lo ko ranin fin na thiam na than na ti muang ti song song kha a han chui thata ni chu a hun lai ngai to dan le ama influence tu song song a han pot kho ma ti kan ma se heta hian interesting do me chu hei ka le khapu han ka ziak tel lawa arem lawa a thei chuanin hemi chung chang hi le khapu zia ve te hi zia le te hi ka cha ka William Draper kha hei chemistry lecture a pek na note ten ena tin athil zit lai hrim te engemaw zia ve te mi ne anin ton na te tikhan a le khapu zia pa kha tiang an han zir chian kan amma kha chu natural theologian ang chian Christian na a hol lo tin ama kha atheist po ni lo
Ase Protestant rilru tangin hami anti-Catholic polemics kan ti mai Catholic ho ava be na zong kha ama philosopher ho te ina theologian ho te ina Protestant polemics ho ina Catholic an va be na ang zong kha alla chonga chumi chu science ang huanga khan amang ta ni chu mi concept pa chu i angai nom ang renga choni chu mi pakhat tang ani ta ni chon anu rei lo te ya US mi pok mi pakhat lo lang le a in remei thei hey Andrew Dixon huai ta khanita ama phechu I englawa po thlan na nia an an seneta po khan hey Cornell University din tu khan ni Cornell akha athian pa nia unsectarian anti-sectarian hemi tu pol po pathian om ring lo pa tu po lu thei na tur enge kan tiang secular university ang tak Westminster enge englo khatiang Creed Vel khatiang zirtir tu te pana fa englo ngai lo tu ang chi university tin tu kanita ani po kha ang nom em san chu I University of Berlin le kha avazirani Europa chuanin khata avazir lai khan ani po a background an chuina te a le ka thon te a thil ji ate tang a le ka bu pia lama englo na tangin anita khata avazin khan hey German idealist ho romantic philosopher theologian kan ti au khan an influence na sal tu kani chu chung ho chu engtin nge kan tiang chung ho ngai dan chu alan sal tu kani tu ta nge an ni ho chu kan ti chuan German romantic theologian ho Protestant romantic theologian ho philosopher ho te chu tu tang ni lovin modernity le Christian na sui fin tum tu te khan ni tan sui fin an tum chuan enge an soi se lang enge an dipang ngai enge an va khen ngai Catholic pok khan ni tan ko ran pok ka khen ngai ni chu chu ta tak chuan in I ha tiang ho ngai dan khan in enge I a thluak ka kha a khan a fa register na sa ve em tan entinan a sap tongin soi mai tai la o amizo tongpon thil kan va riat thiam te dan intuitive to ngai to te mo sentimental to te chon kan feelings te khating no slay maker sa te ho ngai tan an philosophy khanitani chu tiang ang hoi zom chuanin I science ka ani pon afa herve ta khating ani ka chuanin enge theology mami theology nen ka chuanin enge a in akal dun thailo ti kha a conclusion tur khani mai ta ni chu amaru chu engwang nge hetik khopa mi in popular ma singa I science zire mo zire lo mo mi tu pon engwang nge an oi mai tu thleng nge vete kan me mi thailo kum za chuang ani to science le Christian hi a in do lo ti hi mi nan nge academic circle a chon le khabu kan chian sa history of science the philosophy of science the hey metaphysical foundation of modern science the ang top te origins of modern science the atheist philosophers yet the historian apo atheist philosopher atheist ho yet the kan chian na sa ni chu kum za chuang ti bang ani to mase ingwang nge mi hian an la pom reng engwang nge va ti bang let va va chia hi ar em kan ti chon all something he mi ta pa hian an ta ani chu anwan stam takha va ngai to lem lovin dichotomy to pinan kalpuita a indo lo ti khan mi puita han khan lem ka ol ta ni chu mo lem ka ol te em ta riat thiam po ol ani chu taka chu hei kal sagar na te ho te tun nai po hei I nge I US ani tu nge kha aping kan thei ngil chu ka ngai thla pe lawa ale khabu te chu ka lei ve a khang te po tun lai a trăng em ta ul sam te hian an soi ti kan ko ran ni enge ti kha an ni chon an hrethiam lo a ma te chonin hei tun tleng hian pop chanchin te po hi angai no ma an ni a chon state state sarkar ho tu pol ani ni chumo a chan chu an concept a chuan
ที่แม่งกรันมาสาแต่คอนเซปต์จวนเองกิมมีปะเทียนเสียมันนี่ให้ Book of Nature และ Book of Scripture ka อันปอมา George Father เตภาษากันกรีกและโรมเฮากันตะจวนนี้เองกิมกันหมุไทยที่ปะเทียนเสียมันนี่จวนปะเทียนกันว่าเรียดเจียนนะเตกันว่าติเวนะเตก็ปะเทียนลำปังห้อยเวกันนี่บายบุลมังเจ้าเฮียนินไออินปวงชวกติค่ะอันปมโลนี่ chu ta chuanin sarkar na ni emo eng po ni ro se pathian ta anga va en na kha theocracy piala mani chu alian ni chu ho hey at medieval hun lai thren khat te khan holy roman empire om lai te khan po pan thlan dan te kha ai interesting angai nom ka tia tu lai te angin spiritual te atte dan te kha I ain anglo khati lai ka chuanin princely state ho anh tin nghe cắn tiếng khang hô và và anh nghe diplomatic đâu à u nào nó phát xiêm thầy tụi rằng chỉ có ăn thăng mấy chuyện này tan soi tụi ông dễ cho science cắn tí can cậu răn nuôi khana ông với cả cậu răn zin nó nuôi khana ông mà ý chúng mi vàng cho nên anh em mò anh tin nan Mizoram à ngã tập bộ rụi thầy thiếu đầu chúng cha tập bộ anh tin là cắn khuang à tập bộ à NGO องซองมันกันถุยมูเหลาทีนั่นเองจูอ๋ออาจารย์จะกันหน่วยอมกันไงตานะกันติไทยตัวกันนี่ตาคัดเตียงอังเนวเนวอ๋ออมวางคันรุยเล่าให้กันไอ้เงี้ยกันปมซ้ำตินั่นนี่เหลาอ่ะมีสิ่งอะเตตุนไล่ตานอมซาเตคัดเตียงสองซองในกันวันเอ็นวางคันกันโรเรลตานเตกันติตานเตปกอาดังอันนี้จูเอ็นตีนัน example ปะคัดเจ้าก็เป็นอาจารย์กันตุโตอังโซนะชานไอ้ตีเฮาหน้าหุ่นกันห้องตอนเนี้ย entirnan Galileo chung cha te po Galileo alo ni to khan Protestant Reformation ka chuak to ni chu khata khanin Reformation ho ke ni lampang poi na khachu ani na da Joshua le khabu khan ni ta ni chu amar cha hei po hi ani na ta chon fabricated ani hi ari nom ma zo ka chon Catholic ho poi na chu 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 ni lo an poi na zo ka chu Aristotelian science fin na anan ngai san je zo ka chu Aristotelian science Aristotelian philosophy ka an ma ni ko ran chu nga khan a nget to lu tu ka buai na an nei ni chu an buai na per chu hey sublunar an tia sublunar kan ti chan mi zo tong chan hey mi khovel lampang hi kan ti top thei ta he chuanin superlunar world ka khovel hay mi universe ti meng khovel ti meng mi zo tong chan khovel hrim hrim mi sublunar world le hay mi superlunar world ang khan an trend rang ta chu Aristotelian concept pani ta ni sublunar world a khan khovel le hay mi enge ki ma ni mu thei thil ni ta apak jong van lam til ka chu superlunar world khan ni ta khata tak khanin ni zok hi khovelina kan hel ni chuan chumi concept and cosmological understanding metaphysics atanga anvaria thiam na ati puai fe kan ni chu chu pai thak ma ka ngai har salutu chumi om je chu science le ko ran buai na ani lo theological debate ani mo I ahan interesting je chu I ma se heta po hen mundo wa ngai to telu la ka du chu engwang ya Aristotle te thiam na fin na te kha an seng lu thai an seng lu thai chan chu chan o mani engkim siam tu pathianin afa pai su Krista kal tanga chan tam na afa ko mu afa pe ke hi an ringa mo ring lo mo midang kal tlang po hian pathianina athil siam dan hemi engte kan tiang cosmological order til ni na natural law natural order engamo omzanei taka them thiam taka ada na hi Christian te chaw ni lo mitang pon an thre the chu pathian pon a hril fia te ya awa ko mu the ni ti an poma chumi wang chu an la chong pe ni tuna te point ani na taka chuanin Christian te chuan engkim hi pathian ina asiam kan tia scientific discovery tam tak te po Christian ni lawin an mu chuak ma se chung te chu pathian siam pathian ina ruam man dan ni ti kan pom mak mak ka tiang deuh khanin ngai na kha I alian ta
soi tur tam tak owa eng po ni se ke mai na hun lak vek kha chu a thalo nga I zo na te eng he in lo soi ve tu te om chuanin I hun hong tai la ka soi tak tak hi chuanin tun lai te chu ka soi khat to bok sia break ra sak te ka ngai eng ti he ka in lawa thlafung so minute som thum ania ma se thu ni lo se um in I thlafut na tu rong lo kan ni kan ho tu pa thian pa jana ne la kan hun kat la ne chu ti ma ngai thak nom hle mai ka du ai e in thlafung a han vai piap la nang ni rule tha te u te po haron ti la poi mi lo tu ni kan lom lu to ke zo na hun kan hong anga adu du kha azo thei chata po khana drop theya du chuanin eng lo po khan zo na hun kan hong